Orla penetrail ren kawait en rawat masani. Songon mong yung makot kin men tatongki. Rawat tabang kilang ko siya pen liyaman. We are in Christ. Tuan amor tamakot pelikita Pokot en tatongki limanet. And we are men kalman pang pilatal more. We kituan kot abang piltatongkin kitail. Teman-teman makot sudah kini bil ki aramas koros kini dua penetaran kot agay kin muitong kot agay sudah kini non bil muitong kot imagtabang kelangan sansal ben Maureen Mary ran wada traileran watawat pangkosanan bukan Luke ralau teu o iresu kriesa kuno la silisa kwalu Luke resa kuno la silisa kwalu memasani ni en Elizabeth a kuno en sonbong kot ap kotin poranetong tronlang Gabriel nan kanim en Galileo me et Nazareth. Ren serpen me ponamen me kisininin yang te me inon popot yang olamen mare Joseph kisen katautok en nan marki tebit serpen me pono maranki Mary. Tronlang ore katla re o ran mawi masani Mary bepolong komi kauno katukadremi o katin kapai komitar. Mary eri salo kitar kowalap masan wet ayap mga lolokit meta we yapan we wen masan potet tondong ap masan yang Mary komter perki mekot pe kalanganen kot me utan laut remi kompan lisiyan tao na itikieta putakamen me kompan ketiki yang mare Jesus pan lapalap o pan marenki supplement kot wasa lapalap ye kauno kot pang katin kasapulata nan marki tuwe te seme David o epan nan marki en katautok en Jacob kan koko late o sapulme ways o depan imusekla Mary ap masani yung tronlango ayatuan met kakuyawi nan ay maypon tronlango ap sabeng masani ngen sarawi pan chipo muyo rosanen court pan kipay community imekarta seri sarawi pan maran ki sapulmen court kom tamataman kisemu Elizabeth tuan aramasakan arwiyaki li taponamen Amet liseyan dar o mir nan kawanawin sonbong menta ma likay labalar te lialaut lar pues sote megot me sote kakpan kot Mary masa niyang tronlango eriyet supplement kauno litu ngay en wiyang yetuan me komi masani tronlango kat lasang re imen katailan kilango totong Maur and Mary po enuyamen pil example mau te karasaras mawong ketail mengkalmeng mawong ketail pagketail bilkak uya meke mekod pampil totongki kayo mimeng ketail kilang tame sansalong ketail me kayo Mary anki mong yung karakarak po ki Mary soteleme me uya aramas libilibiliman niyanso me tronlongo para tongo kosiyata me apa naitikiyeti supplement code serio Puksaro masin yung trial me meta mga lolki yapan wewen me bukat. Ari, pweki Mary aan ki mong yung karakarak o esote leme me euya armas pili tamen ime karta kauno ket kitong tronlango en koto o kataki yung me ime panuya inen kauno. Tama-taman Magkatail aramas koros, niyanso magkatail bil saikin ta iputi, tuan kota katin mangi song koros, katail bil saikin ta miyan ang kabeda ni nasail kan ap kot mangi ramen katail, o kot katiyong amen katail adal puko. Katail me pangwiyata pukot ng kaktatongkin katail, teso nampukan Jeremiah iralaw teo resiklimao, balban tam-taman ni tuan kota katin masa niyong Jeremiah, mon ay wiya yukatanan kabeda ninom, iya sa yuger. Mon second track kisin seri kisabil pantra petarmi akot tanay mangi ris mon am ibutier kotore yugalar ipilu katar pakapangwiya so ko ba menong way kan iyan kota bilbilong Jeremiah so ko Jeremiah mapanwiya prophet man apangwiya so ko ba men kot pelata Mary papanwiya inan kauno. Aman kitail armas miya bilbilin kot retail. Kader metuwa mes Jeremiah mena Mary men so.
Puk sarong masan yung tayo me kot sudah kindi bil ki aramas. Ap kitail bang ya ta puen totong kin kitail. Taso po ki emen kitail la sai kin te ibuti. Sai kin te bil mi yer sapol men kot. Planong kitail. Are metawe ta sapol men kot planong uk. Bukan mi. Emen kitail mi atal ko me kot ketin kosenetik kitail bang ya. Are ya katar tong tolong ren Mary. Po ki sang ni an Mary among yung karkarak. Puen pataki yung Mary me ime bang ya in Christ. O esudah bil metawe me ewia armas kan ren kot Mary. Esudah bil metawe me ewia armas kan men ren kot. Teman-teman, anso me ya serio iputi nan Bethlehem di tolong apartong sila pen sip kau tame tolong pataki yang sila pen sip kau ran wa armas kan laren kot. Kita chorus kita ibuya serikan kai ren kot. Kita yang paham pelata makdalen uya serikan teso. Makdalan pelata kot rautan kan kita uya serikan kai ren kot. Eri pagi Mary asu metu me aramas kan ren men kot sang ni among yung karkarak akot pelata maban. Uya inen kauno. Nan Yohanes nan James lo wono payo wono James payo wono ko siya a met laut a makong kitail I agatin masanigi. Kot kin katin pilihan me aklabalap ap makong me opam pabagan me karkarangkan kamen kot en makong ngototong gunuk kanane karkarang la kanane uyara masamen me karkarak mon kot nan atay rang watawat kasaliyong trial nan James payuano me kot kin pilihan iral maklabalabakan iral me mongyong ile kan iral me meto me iral me kotukan kot kin pilihan so narmas metu me nan melakakat nan salem laut epukisilisa kwalu o irejik wano Epel ko siya po, yo ame labalab ap katin irong me tikiting kan record kin katin irong me karkarangkan, me mong yung karkarangkan. O katin mangi me aklabalap sang ni wasato, yaw sa wasato me kot mangi aklabalap kat nan molen nan lang o masen tiyang katahilaramas o mangi ris me mong yung leile o mong yung karkarakan. Ya ban pilata maban totoong kiral me mong yung karkarangkan. Kaya won tami man katalang kilang me pit limanet Mary, we ali poson naman. We ali yaman me poson. Karta available taren kod, pokodon kak totong. Makatay sa tapanan ki poson, makatay sa tapanan ki poson kod sa kak totong kin kitay. Pag poson tayo makatay ka kamakit ki kupuran kod. Kupuran kod and kak poita retail. Mary sort of what is Sakaraya me pekasag. Madam watak Sakaraya tame endayang Tron longo niya sa tron longo para to ang iyo pataki yung me iyo apo to koros pa na itikiti serimen me banan ki son magday kinta John the Baptist the son baptized niya sa tron longo para to pataki yung Sakaraya maapan uya iyon apo me likay labalar te me on lautlar me sansal me resulaga kuya ta seri Sakaraya me sapang ki tron longo tane dami pa na siya me pukat pangayo ay po to koros Selia lautalar o on lautalar, selikay labalar. Nang uya peitek en pekasal. Magdapan pekasal mon kot kitama ko dino ki yung Tyler. Kupuran kot sila pang peta retail. Nakabanidak. Kan sisang yan tama ko dino ki yung ye. Oh kabantiar na namasan. Isunod ko watak masanin kot pag nasa kupuran kot ang uk. Sakaraya po kaya pekasal na ni Kriesek tolong ko pataki yung met kapan solar kakulo kaya law seryo iputi. Pag kasota kamelele tame ipataki yung ug. Me paan paita. Yan so yung makukuto. Kamay lang. Saramaya pekasal kita me tolong ko hindayang o. Para to pataki yung mayo apo to pa na itikita. Nira po takaman. Pwede ya pay kasal, pay tangki. Pwede ya kilang kailan paluwaraw. Bakit bang kilang kailan paluwaraw tayo la katay siya kilang kailan kot. Masito may kot kakpay dare tayo. Pwede nang buksaro masin yung tayo. Masito may kot may apal ang kot. Dami kita laramaskin apaligi. Esta apalong kot. Pagkakitail, atal kel, atal matamataw,
Elel wasakis o it wasakis. Magkatakot masa niyong Rael. Ay matamatao. Sudut buat ramal matamatao. Iwat lang ay lesang samba. Yato na try pang kakitailan. Pait ng kumay. Ekak po itamet. Melel dama buksara masa ni. Ekak po ita. Christ karasarasgi. Kamil mena bantuwalanan por mesin tikakeo. Wag wan pay kasal me kauno. Insoso pay. Niya sa may uya sa pulime. Totok pun sampai kami lelek may ime totong kikisin poran mesin tika kayo sa butik-butik tu bang kasala yung Rael may sote mekot me apalong kot sote eri pueki Mary puson tamak tolong ko to pataki yung may panwayawi yung Kot totong ke Mary, porque a poson me kareta. Atal poson me pan kari yung kot at totong kin ktrail, me kosian ning kawana ni prilaw te sa ke bueno, ma sote me kak kotoren kot mara sote poson me merel me kot mie. Po ite magdai pang kaktrail yang kamakat ki kupuran kot, mautang trai kamedele, me utane mie. Kot pilto tong ki Elizabeth po yan kalautelaan Mary a poson. Niyan sa may Elizabeth lisiyan kison baptize sompong wano a Mary mamoit lare. Niyan sa may Mary mamoit lare na Elizabeth. Elizabeth pil pataki yung Mary kamet pay nang bungan li. O kauno ang kachin kapayata seri magawawan. Elizabeth pil pataki yung Mary. Met pai me kamelele tama kauno ka jin masa niyong me ban poita okay lang ari tolong ako to pataki yung Mary poson eso te pay kasal to Sakaraya o niyan sa mebil para la rena cousin Elizabeth pil kalaude gilan Mary a poson tama pataki yung Mary me bilbit na seryo me bilbit Maglang Kital pangkin na kaya ansok kital pangkin Kakan tik-tik latal poson Apa menaman kital bil kakan sose tik-tik latal poson Kano pilew bil kakela iral na naral poson Uy mesetan kayo mauki and So latal poson kot Uy latal poson kot Makupuran kot pangkakan Uy kita retile Itama-taman pampakeu ni ang sumi Miminan College yale course madangi Philosophy of Religion. Philosophy ni ang sumi kutaiban study ki ya kasukul kita kot philosophy kitail kasukul ki mata-mata wena ramas sa kay mainen lalakong. Ariyo pa ko at sumata ko itakret. Yatuan maranwat kaunoket pon sinanaksyo o sign yo miremetene ngay kot. Ya pan momen amail poson. Agay ko siya me. Oh ay poson pan laut la po ikilang. Sumata ko tane. Ya karapen ang poson pan laut la makaposoner. Ayap tiar daran pukat ni ay wat-watak masanin kot. Memiyamaan ke poson laut o miyamaan ke poson tik-tik. Natuan Christ agad masan niyong aramas ikaw. Nan puksarawi akasaliyong tayo. Ekayan kipuson laut, ekayan kipuson tik-tik. Ariyan sa matay puson tik-tik bangin tik-tik la. Amaan kipuson laut kan pilkaken kakelata. Kalautela atail pusonagan. Eri itiyar tamaan sumbata ko paytek men tapatama ang puson pan laut kila. O kesudahan kipuson. Nek watak masin ko itiyar tama. So miyamaan ki poson tik-tik miyamaan ki poson laut. Christ kin masan niyong Rael. Tanon tik-tik namal poson. Okay. Eto na iklang sa kon poson laut. Uksaro ka sa liyong trial. Kahit tekin mako di pangkilangan ta. Laka pa poson pan laut la. Kital mamor ki poson. Pakayaan ki poson tik-tik. Kayaan ki poson laut. Eri, ime sansal Elizabeth abil
Kalau telaan Mary aposon sang niya padagi yung Mary. Ko yung kajen kapayata seri me kawawan o ko yung kapayu katapo yung kamelele me ko. Ni kamelele men yanso me Mary wrong ira bukat sang ren Elizabeth apos ano pel hapten laut kila. Kakela eliata. Pagi realio pil pataki yung. Dan Mark ralaut tuaw rejurisek selu. Kau na masa ni met tene. Yesus ap katin masa ni yang i makowe me poson me koros me kakren me poson. Makatailan ki poson. Trai peki ni poson o kamelele ni poson me kot pangket ki yung tail utara pangket ki yung tail. Pagkail buya ni poson. Kitail kamelele. O kot ki sapeng atail poson akan. O keseluan me kitail kelang me Sansalong kitail me bit more and limenet Mary. May dong ko mo na nirisiksili sa kwalu pataki yung kitail na tayo watawat metane. Mary ap masa ni yung tron lango ariyet sa polimen kaun no litu ngay. And we are yung yetuan me komu masa ni tron lango rikat lazang. Nason mong yung me Mary anki. We are sa polimen kot litu tame katin masa ni en paita rey. Tapan trek ma bagay pakot kin men ko ton buya we retail magday kin soik. Kita situ kin men makot men katar kita lawas aksyo. Ma ye kupuran kot agay pakta situ kin men kapaya ta bukit aramas me kaun kita pen kita kaun kita lo kita. Situ kin menyalu tuan kot. Asa me kita situ kin moidang kupuran kot dan paita retail. Akita situ men uya lutuan kot. Kita men uya kot Kaya magu koten mu yata lutu. Ni ansa mo kitala nani me koten man kot try lukuor lang. Ansa mo koten nani me kot retail. Akay pa katay kin mo mon kapay kala mga dali ka mabang po ita to so pagi kita sinon menen en po ita tama kot men kitailen kuya. Mary enta so. Ngay kuya sapul men kauno litumen o tama kauno katen kupurgi. Ime en po ita rey. Ersangon mong yung metuetra met ni tuan kota katin mangir mong yung in Mary kareta kot sote metawe maapanto tong ki Mary te so kota te katarlang kapriel ren Mary yung dang koi bataki yang me ime banuya in Christ koi kot mangir mong yung in Mary niaso me Mary mo itong kot amor po enuya litu and quote mo itong quote me koros me wogi me kauno me uyayara kaun maglam pampaktorog dala mas kota to kasamo yung Christ na time mo niyaso mo kitail uya ta pilipiluwet en sansalong kitail me kitail mo itong quote me koros kitail siya pang purti wisang masado inda okay bang kultiyang percent tapit limao. Bangki yang kot persen tu isak limao. So, kaya ganito na dahil ba mauri yung kot met. Niyan sa mga katay kasama yung kauno na natay maur. Hime koros. Solarin siya na naramas pang poita retail. Kupuran kot mabanut poita retail. Po hime Mary huya. E mo ito ang kot pay ni. Solar kaunta pay ni. Mo ito ang kot me koros. Kosan edi me abanu ya tambe kot katin masani me bang poita re. Dan matura lau te se kriau re glimese ko sia. Memen me kinu ya kupuran seme makadekat nanlang nani me riayol o riayli o inay. Me kinu ya kupuran kot. Karta anso me katai kasamo Christ on and more. Kupuran me bang poita re tail kata kini sana tail. Kuburan ko na banut po ita retail. Pagkita pilatar mapamuya kau na tail mo tail son ko mo. Ergdala na nagdala met-metuan niya ang puraylasan na nimot rawon. May kisin may kot may bang kulot isang kot. De kuburan kot pang po ita rey. Uyayer sa pulmen kot litu. Nan lugra law de sak payo resili sak silu. Nan ituan naman kumail ma meso may isang mekoros na nesutupan kak ay tron pata
ni Tuhan Christ sama tani. Maka tayo siya pan, may tala song chorus, maka tayo siya ka kuya, waragan Christ. Pagkita, pag miya mekot, magkatawi pakopakita na trial more, magkatawi kolokol. Kupuran kot sa ikin jakak, paitare tayo. Malise, pag kupuran, tama kot men katailan moit ki yang mekot spoy, ansa maban ilaki katailan paita. Ansa maban, men katailan mo yang mekot, aramaso ang siya nda, ikang. So, kupuran mabang paitare tayo. Men nata maban ben mo kamatek, te mo wuya ilaki yung maban inanin, apal kupuran bang poida ite tuwa Christ low nan matulo kay tekin isanay kupuran mo yan poida re aw tang kauno dan chow kila ban abang kula ketala ni lopo kam kila ti patailkan sansalong ketay sang ni putawa kereti tuwa te yinta me kathaliong tal me sotomen uya to togo wagi me makalakalamen abo aban tipan la pag kitail niyan sa me lolo pekren kotsam mayay kupre an kat kisang kep ma aban alayong iyo kabintibo apso kupra mo en pait kitail pala nane tuwen mong yung me meri angi ni murin tronlong apartong ero pataki yung maban kay buiti son komoro ay ime pataki yung tronlong ngayuya litumen tama ko masani ime bang paitare takin mo itang kupurang ko trong paitare tal so eri imen ka kair kila hirawat mo itang songen mongyong me meri angi en mi retail pokupuran ko en kin paitare tal anso chorus